Okay, pakikablaawan nyo man bayaw. Kung na ni ading Joseph agtarap iti kapatuan. Dagiti insan, dagiti agkasangay nga kasinsin ko. Ni Joy Aguna ti kapatuan. Ti kaanakak nga ni Darling Sanchez ti Canada ken inaanak ko nga ni Joshua Ballesteros iti California, USA. Thank you. Kung na ni Bayaw Joseph agtarap of kapatuan. Ayan. Late tuners tayo. Good afternoon kada kayo. You are listening to 97.7 Sweet Radio Santiago City with your Manong June and John Mark iti programa na Pauluan. At kami manen. Ay, bumasa ka manan. Kada kita greetings nga apo nakatadu. Teksang. Buong araw. Bati ka mo nun sino ti basa dito yun. Basta siya kada ti dakil ati kopya dito. Bahala ka dito. Ay, apo. Ayan. Agor ka. Awan pa'y nakaala. Awan mo. Awan nakaala. DJ name that yun actually supply the missing part of the song. Supply. Medyo nariga nga talaga. Tawan DJ internet data pinatas nga binirok. So nga dagiti agis-iskan iti Google dita kad agyaya ho apo ay ka pasensya kayo tawan DJ kwada ita. Awan DJ internet. Iti makasungbat lang nga dagiti DJ dati inang nakada apong nagtaabay da. Anak ko na dita. Ay sun sa atin yung nagkukanyam. O nalpas ata na idol ko na natatay. Wise mo at apo in text na lagaro da. In message na pa. Go ahead. Hi po DJ, great ko man ti pamilya nga aguumong. DJ Kusina, may. Can request ko man jay Sirok ti Pandiling from Joanna, dito'y Alicia. Hello, good afternoon kay kaading Joanna, Sirok ti Pandiling. Okay, we have 15 more minutes to go. Okay, dapat dito'y. Anak ko na. DJ, pag-greet ako, birthday ko ngayon. Haha, thanks, Lala po ito. Ay! Diyos ko. Ni Lala. Ayan nagpag-greet Kuya Melvin nga ta. So nauwang nga ta. Ang at ito nga handam Lala. Nakakaasi mo ta. Aba na i-greet ti pagbagina. Sige nga rod. Iti pagbati, nagkapumulakeng ka. Ading Lala. Kung natamulaeng. Ate Lala, asan yung handa mo? DJ, pabati nga po si Hazel Tuazon at Lizelle Tuazon. Pa-play nga po yung kantang Mahal Ka Sa Akin. Tagalog mo ka bigla. Tagalog mo eh. Siya nga data. So once again, our text line is 092676-20944. Kat apo, sungbatan nyo kung mali question me, tadi nga sayang dahil Avon Products. Nuhan, nawanti sumungbat ay ka, anang nga ta. Naimbag nga malam kada kayo manong, kablawak man ni pare Jay. Panelteg nga 36 hour duty. Tata. Apo kakaasim mo. Paren, apo na mo tumawag. Ay, awan, napukaw no ko na po ko, babasa ako. Akin pare kabilangan, pare mabini. Sahon niya. Nagkulit dito, sinor date. Ay! Pare mabini sa kanya kin ni Sir Pascual nga nagwapo. Amin nga security dito Southern Isabela General Hospital. Okay na yung bagamloy amin dito mga manong gwardya. Yes, manong guard. Adik labi kason. Anapay. Ada mga ipapaulit di kinantam na eh. Nga. Adi papapugtum Kasi ano ka nagriga mate. Sige tapno ulitin ta kanong rod. Okay. Nagaduda na ulitin nyo man na po di papapugtuyo lyrics na. Okay. Ulitin nga rod apo iti kansyon dita. Katdingkin nyo nga nalaing. Ulitin me with your name, address, and the 4 lines apo nga mapukpukaw ito nga sonata. Iti i-text nyo tapno agbalin nga kukwayo di gift pack ti Avon courtesy of my sister Regina Seriales de la Cruz. Ato nga rod di sonatan. Ninanang kumpay ay atanag ubaen na kidi basita baro kunat pagsat sa dagat ayat na lang ang magpiagak ninanang kumpay ay atanag ubaen na kidi basitag baro kunat pagsat sa dagat ayat na lang ang mabiyagag.
dito. Apo di mapupukaw nga parte na dito nga sonata. Wang, 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 wang. Apo ya. Ninanangku ay ayatenak ubaen nakidi basika baru kunat pagsat sa dagat ayat na lang mabiyagak ayat na lang mabiyagak. Dahil tangarod apo, iti sunatan na pauwan ni Nanang Ku kat apo kat lalaingin nyo apo, iti mga kabil, iti second part na. Kat mangkanta ka man pa yung maminsan balong. Awan talaga makapugtusi ka. Iso nga ro. Nagriga gamin. Narigat ka dito, DJ mo. Wala. Elementary, actually that song kat nasusurok apo iti Karuba Medita San Sebastian idi ubingak pay nagkapuda ngamin di Ilocos da kita nga family Rhea day di manong kunak kan manang training day di Patricio Rhea Senior kan manang training lulukisan Rhea Karuba mi isu da ket isurusuro da ket anak da kita nga sonata ket nasurusuro ket ingkano tatta naimula apo dita panunod ko gaputa mapintasak unay ti kaipapanan na da kita lyrics na ngamin ni mother ko da iti pimusay nga mother ko na yanak iti bulan ti Mayo ket eksakto kanyang da sonata iso nga nagmayat nga ding ang lagipan da kiti napalabas babaen iti sonata baka nakapugton Awan puro title ti bagbagada dito. Okay, we are not looking for the title of the piece atoy. Awan kurang. Apo, ada nakapugton. Ada? Yes, we have a winner. Data. Sigurado ka? Ayaya. Oh, ya? Padasi mga kantaan. Ulitin tayo, Awan. Sige man. Kitantaman. Sige man, ustaw. Gusto, kitanta. Testing. Okay, kitanta no sumbrak isuna. Okay, testing. Apo. Ninanangku ay ayatenak ubaen nakidi basitag baru kunat pagsat sa dagat ayat na lang mapyagat Sotan? Ninanangku ay ayatenak ubaen nakidi basita baru kunat pagsat sa dagat ayat na lang at iti answer na napo. Sige man. Naragsak tel daw ni nanangku naiyanak ti bulan ti Mayo pinaglalang tuti kay kayo ken sabsabong ado arot iti winner tayo yan ausmuan tinagan na Okay, tinangabak ka ron ni congratulations to Blessy La Victoria itinagasikan Santiago City. Congratulations apo kat if you have time anak ko ading ko kabsat ko aya Agtigos ka nagsukat ka no may katoy Sweet Radio tapos may mo i-claim DJ price mo nga nagkapoy iti Avon. Yes kiniman ng Corregina Serial sila Kaya kita lipstick ka daw kaya gift pack awa mo lipstick DJ roll on para king ka roll on. Actually 4-piece abad dati pa banglo dati cologne dati you the toilet you the toilet kung kuno na din dapat di ka pores concentrating ako ka man nalalanan puro sweet honesty iti tatak na tamang-tama kanya na ta blessing arod mo't isuna La Victoria. Once again thank you very much for joining dakiti si Mali apong mahanda na pagasatan puto medyo narigat kat amok adala ta makaala ayan makaala ta apo talaga mat ngami nga dayta nga sonata dandani idubing kami amumi amin dayto ji premium ni manang ko may mo claim ditoy sweet honesty agur ka adayon sa tinagasakan adayo asadaglang ka talaga oy nasadaglang ni
Kaya nga ro, asitik lang. Dito yung premium na ya. Po, may claim dito eh. Hand and body lotion. Daitan. Body powder. Apo. Sweet honesty, pabanglo. Tapos Agor ka, isurat mo kumatinaga na din ng bag. ay wala ya. Magor ka. Ay ewan, ballpen man manong kao. Yaw. Yan, isurat mo nga rod. Ay kat, data nga rod. Thank you very much ka naki-join. Akas ko na ako. Kat, agsubliti for day kat duwaw. Kalpasan iti sa magmanunga pamalagip. So, di takay lang. Hang kayo agiyak akar iti radyo yo. Magatangan ken mangiganan karuba iti second album ti 4 Decade Duo ana paulwan. 100 WP, produkto manipod iti Crab King Chemicals Incorporated. May sa manay na pagayam ti nagsurat kada kami ket namot nga istorya iti maysa pa sa tibiyag na. Kat kastoy nga rod tinilaon ti surat na. Dear Manong June ken ading Jan Mark. Dalaga mo tanay. Makatoy. Kumaya. Ay duada nga rod na sinuratan na. Ay. Jack Pulos inarapa at ti makiasawa ti pulis. Kasano gamin, isudalat sikat. Ken madamdamag iti radyo, TV wenno pagiwarnak man. Ken ti may sapay at chismis. Ti chismis? Babaero da kano. Correct. Ngam, palagad sa nga naangaw ni Gasa. Ta pulis magayam ti maasawa. Nanipod di nagtaway na kiti 20, ti arapa ako kat agasawa. Siyempre, jak kayat ti mabaakan, kan bumakatabalasan. Jak kayata talaga. Jak pulos mapanunod ti bagik nga agmay maysa. Naglidayan nga ti biyak no kasta. Bagpaiso na tadara pa aplag asawa si kaawan pa iti Ay apo ay. Inne matawo na ka nagtrabaho dyan Nueva Ecija, ngam kaasi ti apo, awam mo lata na sarakak ijay a Prince Charming ko. No daman magusto anak, at damot ten nobyana, when no lalaka magayam ti kaya na. Ket tinasakit, amin nagagayam ko kat ada love life na. Siya laang ti awan. Isuda, ada kakuyog dakin kakibinda amag na. Siyak, all by myself akanayon ti drama na. Isuda, ada ka text da, kan kasarsarita da iti telepono. Siyak, puro auto load can balance inquiry laang tinagyan ti inbox ko. Nagkas ang abiyag. Gapo ita day tamanong, kumarkaro ti danag ko. Apo, pumayson sa mo at tayo pagbukbukngak ang mapasamak. Talagan sa ang mabagatanak, kunana. Ituloy mo man balong. Idi kwan, nagdesisyon na nga gawi din ken umayag trabaho dito Isabela. Ngamsak ba iti dayta, siniguradog iti bagik nga nakasagana akon ngagbiag dito probinsya. Ken awati kon nga amangan no mabakitanak at talaga. Masapol asursurwe kon ti maturog anasapa ta oray no alas 8 pay laeng tirabi nakaturugen amin akaruba. Kasta nga rod, tibiyag dito yung probinsya. Samat, kalpasan ti upat nga lawas apa nagtrabaho dito yung munisipyo at damay sa pulis nga agar-aram mutan kanon. Apo, nagtaraki ko na nito ngam kasla nagiga mat ti mamati kajay tupay pangit a pulis kat babae. Apo, isuunan to laki din. Setyembre idi nagamamu kami. Idi si Marono abulan agayat kanubutan ako. Ngam siyempre, saan kumot unay ipadlaw, akayat kumot uray pirmin agkarambulan san amin ang nagulog ko. Apo, pakipot ya. Agkaratawag, agkaratext ng Jack panpansinan. Nung alulukon laang, narigatan, kunana. Jack kayat timang namnama, taamangan no, agsanit ang kamata. Ngam napasnag, kan porsigido ba't talaga? Uray namin ano ka pinagsardeng agaram, ket sige latta, isong ako nak, ala, sige, paghasat man. No seryoso isuna, nasaya at launay, ngam no saan ay kat, goodbye mo laang. Basta, agan nadak laang, tadyak kayat ni masakta. Manong June, kan ading dyan magtap no, kanong mamati at kanya na, umay kanog pasyar iti balay ni. Ket inaramid na mat ngagpaiso, nagmayat ti porwana, kasa nakabang-banglo. Iso nga edi sumungad ay permatisin ko, ket ditan anang rugin iti amin. Kalpasan ti nga lawas nga nag-text ka nagtawagan kami, ay kaat papanag sa tawag ng text niya. Sinong text ya? Sinong bata ko, alangamot ngagpakipotak pay laeng kat, mano titawang kon na. Ay, bumakita. Bumakita. Ituloy tayo.
Awan pa'y makabulan ming agnobyo, ibaga na mo ten nga agasawa kami kanon. Ne, agapuramon launay san. Nagpigsamot pa kinakamon kung nakatawan sapay urnong mo. Ano nga tangsit? Ngam talaga nga ipapilit na latang. Isu nga ti ababaan na panarita. Setyembre kami ang nagamamu, Oktobre kami ang nagnobyo, Disyembre adimanon, kan Abril nagkasar kami. Kasta ti kapartak na ni pulis. Dim Pulis talaga. matulis nga kung natagarab ya. Wa, dim talaga maigawid. Isuan pa nagnagkat nga saan nga pagibasaran ti kinabayag ti relasyon tapno agkin nagasat ti dua tao. No talaga si kayo ti para itunggal maysa, ababaman wano napaot dayta si kayo latta. Kadagiti babalasang dita dandanin maawanan tinamnamang nga makaasawa. Oh, dagi dyan mammo dita. Si kadayta. Ay addan sa amuta di opisina, mbaam Kan latta. ka-office mate ko ajay. Kaya't kung ay baga nga ti ayat, saan mo kasapulan na sapulan, tadumteng tulat ta, iti gusto a panawan. Jay panawan nga ti amum kat, pinakyaw da amin ang lalaki diti lubong. Jay ti panagpunam kat, awan na batin para kanyam. Ken binagi amin ang ngam amum, basta saan ka nga agdanag, kanagapama. Kitain nyo kanyak, imbag laki din ta, nakaoraya. Innang matawan kami nga gasawan manong kan nilakay kukat, pinaraburan na kami ni Apo ti duwa nga anak na. Naragsak kami nga dandan na kan, aging gana tata, kat kilkiligin na. Ako, nagatidog tibo ni Wanang kaon. Ada ito lang gusto na tibiyag kumanong kan ading kan ito'y karubayo, Karen Macy, Caro of Kirin Isabela. O sa amutan sa langka. Kung garon. Anyway, umuna ti amin ading agyaman kami ti kapanang buray ti padas mo nito programa ni kat kablaawan ta amin nga taga Quirino Isabela nimbag aldaw yung amin ti takaruba. Yan, kat no damang kablaawan balong, go ahead. Actually aduda ba amon tabakano dati malabsam. Kung garon. Actually, no police iti topic narigat yung tigsasao tabakano hanta makaawid na si Bibian. Ngam, dahil takat iduubingan pa laang, kat umatan, pa nagagayin ko idi nga polis. Ngam kaputa, agub obrata mo tindi munisipyo balong kat adumot tanti nakapulpula-pulta nga men in uniform kung kunada, kat duma, iti pamabasol ko kat aditaman nurat, tangamin ka ano garamid at jokes, iti karakter kat polis, madre, body, basta. Kat isong ano duma, ada reservations tayo, iti karakter ng pagmuda kitang ngamiti sa bali abangir, adot pagsayatan na ti asawa ko polis. Siyempre, aside from secured ka, apukot at the insurance na kita kan adot ti beneficyo na kumpara iti sa bali nga kamay iti gobyerno. Kat kas mariknak met ading dito'y surat mo, napagasatan ka met ading ta haan nagapot ang polis isuna no di kat gapot aging inayat kayo adwang. Dahil ti ka-importansya na banag. Policeman, wenno tanod ti kinatao ti maasawa basta aging inayat kayo ay kat takkel abana. Ay 6 years kat parte pa lang dati adjustment period kay kasawa kat kung nangorda kiti studies kat sociology nga kunada kat 10 years ka ti adjustment tayo tapno permi nga din ang amod kay kasawa kat expectare nga rod kat tinilaon ti surat mo the other way around ate kuma dati naanakan na wenno dati imbalay na nga sa bali but I was wrong. We were wrong not So adding from the FDD, we wish you more years of being together, more laughters to share, can memories to make ako na dakan more kids to come. Kan anak mo sa balong dito may isang anak na. Mali na ko may di binyag na. So nga dati utang ko. Oo, utang mo na yun, ang dadya premyo na tata. Ayan, kat nga ro, dito sunata nga sagot, iti FDD, kata kayo, ita kirinog, nanang ro na keng ka ading Karen. May tured na tupay nga ta nga kan ken bisungen lodudugan tantong atwa
Sobyanan ti paspasama ka data, dagiti naglabasan ta, sa diwaen tanto adwa. Iparipirit kuntuken ka, daydi akariken ka, asiksi kalaeng ti ipatek ko. Uray intun, puraw to, buong kon. Dagiti naglabasan ta, sa diwaen tanto adwa. Iparipirit kuntuken ka, daydi akariken ka, asiksi kalaeng ti ipatek ko.